Јас сум дојден во Дојран тука, но сам гости наши колеги олтемиристи од Србија, дојдоа само да го посетат еднодневно. Меѓутоа презадоволни, чисто, цените се супер, фалат туристи, нека повелат, нека дојдат екстра и луѓето што ги донесовме се презадоволни од гледката и услугата овде низ Дојран. Како се плажи? Чисто, убаво, екстра. Пријатен народ, атмосфера убава, локалите покрај плажата се активни, значи има забава за сите. Ja sam iz Srbije, iz Paraćina. Upravo prvi put danas treba da budemo u Đevđeri na skup oldtajmera, eno ga moj auto gore na ulici. I onda, pošto imamo slobodnog vremena, došli smo malo do jezera, da se okupamo i da vidimo kako to izgleda, inače prvi put mi ovde. Utisci. Mogu da kažem, lepo je mesto za odmor, lepo je i za letovanje, ali da se psihički odmoriš i da prošetaš u prirodu, na vazduh i da se hraniš malo lepim vazduhom, to je to. Tako. Jel bi došli opet u Doјран, na odmor? Da. Ja dok sam upoznao maršrutu, a ovako ćemo posle, jer ja često idem dole za Grčku, evo sad se vraćam iz Grčke, pa onda sad znam putanju da pređem i na Dorjan i tako. Super je sve. Jedino što nema noćna zabava za mladi. To osvežavat. Hoću sinuti, ćerka mi dođa to nema. Inače drugo nema problema, sve je u redu. Cenite kako se? Stvarno, kako u grad, slično. Ništa posebno nema. Drugo nešto mu fali ili? Pa ne znam, za razlika od lani svega je podobro. Ima više napravljeno nešto, pesak na plaži, vamo. Ne, više puta smo tu i u prolazu i malo bili smo i na odmoru nekada. Ranije i tako. I? Lep, ekstra, fino, sviđa mi se. Šta mu fali? Šta mu fali? Fali mu više Srba. Da bi cvetao turizam. Jer gde su Srbi, tu je i lova. I tako. Pa ja mislim po tablicama da. Da li su u prolazu iz Grčke ka Grčkoj ili su na odmoru, ja to već ne znam, ali vidim da ima dosta automobila Srbije.